Biamano lia Mongoli Central. Efamine tokanyete. Kito moganyete. Omoga kolio mwabo moga kaborongo. Nchokwa nega igoro mugutano. Gako na kuyarigania. Tiganyarigani omo pastor itarigani omo pastor kuira toboso ni abono mambia. Tiga to sabe asoko somaringana usichigobia omuya omonene nyasaye ta tuitore igoro twakubakire na gotogia nga kwabeira mona intwe egekeke oyo minto warongale twa twaigura matera maya au kubaka na gotogia ona ya ikirenga kitoko nyora amarika okorwa se bibilia dogo sabu moika atuegerie kero torabege kaeke omoika atuegerie tumanya nayo bwatu bugima bwakale na kale tikubuya bwa obokoreke no mbali bagocha obarete buya tuasabire uedera seli dara Yesu Kristo moborio ito chinga kie chinko igutore kebungo kiokolemia na kera tuegerie kurwa somo pastor ito Pastor Edwin incho oto ekebungo gyogwansa omukutano lero Biamano pastor selibaga taitengire chinga kie chingi yano atora sama bemba kwani biamole aja ni wasalimu hamjambo ngwani ngona mago kabira biro nyamwacha kole minge yake no nyamwacha mokia mago kabiro biya tole minge biamono tunashukuru Mungu wetu kwa nafasi ya kipekee ya kukutana siku ya leo kwa sherehe ya kipekee sana ya kumwaga mzee Barongo. Mwenye amesimama mbele zenu ni Pastor Edwin Abuga kutoka kanisa la Chibilate Central huko Chibilate Town. Walimo gutara na ndimo gukwana niyo nyandire mwancha mutache bwango iga monyora asimwe kanye nondo kora kwani ondara akanye kake familia gwate bicho gocha mata familia cyo gocha moina ema yabonere mata bogimo buyo bwenge bunalitoliko bune bigare byomobe ange virero bya umbosa obe ange Yesu gakurangeria obe ange kutibana sebibe virero bya wala walikuja kuomboleza, hatujakuja kuomboleza, tumekuja kusherekea sherehe ya mzee ambaye amebumzika. Hatujakuja kuomboleza, bali muacha korera ntoje tukorera etwacha kogoka na gosangereka na buya asomo goko asogwakira mugakuri okweli mugakuri ati mugete tarakwa igonta etemotera mona abantu bacha kore mienge yegwetera ase okogoka kugutumuka kwa mugakuria ntolikorera ase ngencho mugakuri ati mugete na Biblia gotebekera omochenu atumukire okoboka gukora ntoki tera buya bono bugimo buyo bwenye toliko wa bune bigare byomobe ange
vya umbusa obeange Yesu gakurangiria obeange gutebana sebibe gisieri Vivero vya umbusa obeange Visi chavia visi Rabasae bagota Torinenga kintambe obeange Obeange Yesu gakurangiria obeange kutebana Virero vya umbusa Wangenga kinete emechando echiche Tamago chase Yesu obeange Irio ochego sira obeange Yesu gakurangiria obeange Virero vya umbusa Unayetupenda Mungu wetu umetuleta umbali huu umekuwa mwaminifu kwetu Tunashukuru kwa sababu muda ambao ulitupea huyu mzee mtumishi wa kipekee amekaa pamoja nazi Firisha na ukakubali apumzike. Leo kongamano hili lote limekuja kushuhudia kwamba tunampa mkono wa buriani apumzike hadi wakati utarudi mara ya pili. Tufariji kupitia kwa neno lako, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Kitabu ni cha Yohana 11. Kitabu ni cha Yohana 11. Fungu lake la kwanza na la pili ukiteremuka. Kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lazaro pamoja na madada zake wawili Mary na Martha. Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu sana. Lazaro pamoja na Yesu ni marafiki wa kipekee sana. Hakuna vile ungewatenganisha. Yesu akiwa anahubiri, anaenda mahali anahubiri, anafanya kazi yake. Akimaliza alikuwa anarudi kwao Lazaro. Anakaribishwa vizuri. Anapewa chakula, hata wakati amechoka anapumzika pale. Urafiki ukaendelea kwa njia hiyo. Lakini wakati Yesu anaendelea kuhubiri, ripoti ikamjia mahali alikuwa kwamba vile unaendelea kuhubiri, rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Tumekuwa tukijua kwamba wewe umekuwa ukiponya wagonjwa, umekuwa ukifufua wenye wamekufa. Tunakusihi uende ukamsaidie, ukamponye ili akue vizuri. Olino musani okarati gakorandia genda gakiora akonya rasarara abwena no murwaire. Wakati Yesu alipata ripoti akaendelea kuhubiri, akaendelea na shughuli zake. Ripoti ikamkujia inamsumbua kwamba vile unaendelea kuhubiri Lazaro ako namna gani? Lazaro no murwaire. Muno konya korandiga Lazaro ni ngiale. Lazaro no murwaire. Yesu akaendelea na shughuli zake. Ripoti ikamkujia kwamba vile tulikuambia ni mgonjwa, sasa imeenda mbali hata amekufa. Tafadhali acha kuhubiri, enda ukamshughulikie. Yesu akaendelea na kazi yake. Hata akaendelea kuongeza kwenda ndani.
agatebia boroki gutiga twamboge gutujudia togendere korandia bagakumya umuntu uyu ni bari mare kagucuragera sobo Lazaro no amenyete Lazaro ruari rokure tare kugenda rende gaki gacinyu guchikoma bweni na arora rende muno musani abekirori Lazaro kure. Yesu akaendelea na kazi yake. Baada ya Lazaro kufa, hata mashishi yake yameisha, amekaa kaburini siku 4, ndio Yesu anaonekana anaenda kwa ile familia. Nari Yesu agotebia boroki gutwamboke guchisobo ngo togende sobo Lazaro. Basubatu bamwabo Lazaro Meri na Mata baririre amagomba abuchire bona batumukire nga mumuo muntu twamutindekire ntori na kiambori ngo musani Yesu na atokonye nainde. Huyu rafiki wake hata tusaidia tena. Ndugu yetu alikuwa mgonjwa tukaita Lazaro. Ndugu yetu Lazaro alikuwa mgonjwa tukaita Yesu kuja umponye. Yesu hakukuja. Ndugu yetu Lazaro tumemweka kaburini, hata tumekuwa tukihitaji watu watufariji. Huyo rafiki wake ambaye ni Yesu hakuonekana. Bona nyata achita liliaro murwira amorore. Ekero Yesu ekera tuakora amatanga Lazaro abete Yesu tachietio. Bona Mata na Meri bakobora ningaki na ende ntubwatu musani na ende oracha. Mbora konyora agocho titurobo kima na ende orara okorage ntuki. Ogenda bona kereme chando ya tocheire musani otabatige ntuki. Taiyo. Wakati Yesu amekaa amemaliza kazi yake, ameambia wanafunzi tuende sasa tukamuone Lazaro, huyu mahali nimekuwa nikiitwa. Yesu akifika, Mata na Meri hawana jambo la kusema. Wameomboleza wamechoka. Lakini wakati Yesu anafika, wanashangaa hata wanasema ni saa hii unakuja igomba no gocha. Konyora katubwate mechandonga yuru gocha bono iga. Yesu akawaangalia akawatazama akawaonea aibu sana. Hawakufahamu kwamba Yesu ndiye ufufuo tena ndiye uzima. Yesu akabolinga imwabe Lazaro. Ngiranga Lazaro. Yesu akafika mahali Lazaro amelazwa kaburini, akarangeli Lazaro buka. Lazaro agatira. Balimo bokwana karakanya. Ngitwataka goteba. Ogo kukwa Lazaro ngwarenga accident ya Yesu. Ogo kukwa Lazaro ngwa gosete Yesu. Ekiagara Yesu na maete ngaki obosani bwa ena Lazaro, obwamate bwa ena Lazaro, no obwamate obonene, bwo kwege no konene, no nyene kera Lazaro araire, Yesu ametoko boki ungoro. Haleluya. Wapendo, wakati uhusiano wetu na Mungu unakuwa vizuri, wakati uhusiano wetu na Mungu unakuwa wa kipekee, wakati tunarinda imani vizuri, hata kifo haitutenganishi, hata magonjwa hayatutenganishi. Tunafahamu kwamba wakati imani yetu, wakati uhusiano wetu na Yesu ni mzuri, hata tukilala kuna ufufuo. Haleluya. Mwateba amina boli. Kero bwa mate bwetu na Yesu bole buya makweli taligo tuatanana. No aneke makweli arororo okobo kungo kortege ntoki. Nilitaka kuwafahamisha ile mzee atakufa. Omo wako uli atumugete. Urendiro kwegena okorire semo ya yenene na Nyasaye bwanje akorire ntoki. Atimoke. Egente kenene nkiringa ki ekero gwa kurenga kiukwa. Ama kweli Lazaro talikogosa Yesu akogosa abande kiagaramba maete ni Lazaro. Kifo cha Lazaro kiliwasumbua wengi kwa sababu hawakufahamu kwamba uhusiano wa Lazaro na Yesu ulikuwa wa aina gani. Kumbe uhusiano wa Lazaro na Yesu ulikuwa wa kipekee. Na ayo wacha matange na atakomanya ngaki no nya twacha kwea mate ye pole omugako uri otumukire. Omugako uri ngaki atumukire. Orendiro kwegena kwa ebuya okorire mbere mo ya ebuya amatuka ayerire otumukire. Ayo wacha nae na atakonyora ringane riga. Ama kweli kero muntu nakorege ntoki. Buya muri. Ama kweli nakorege ntoki. Kifo iko hata ukue tajiri, hata ukue wa aina gani, kifo iko. Kitabu cha Mhubiri 9 fungu la 5 la 6. Kifo hautaibuka kifo ese ya toka bogerama kweli unless Yesu acha na litotakwe. Lakini Yesu ataraja tu ashingo kora kitole. Ayagwa cha munore igo manyanga makweli naro egente kenene point kwara konyora ne ringa ki choko bwa mate bwa onango.
ekerora saratu mugeta abantu bakorera Yesu agocho baranga n'abachinga muri kene muko rero umuntu tumukira no kwegena umuntu oganyira okubokiwa munaomboleza kwa mtu wa imani sana tebyo yomino lendo kwegena kwao bali mukora kwana ni karate ambia mwenzako tengeneza uhusiano wako na Mungu vizuri monyagalirire ko ndundoje tikorera nyota kora muri nyagalirire ko bia matairo sio bwa mate bwa una nyasaye bia ya tukitengeneza uhusiano wetu na Mungu hata kifo itupate tutakuwa tumebumzika tukiongoja ufufuo. Kwa hivyo tukiendelea na mipangilio yote tufahamu kwamba yule shujaa amemaliza mwendo na amebumzika vizuri akiongoja ufufuo. Hata sisi tujiandae kwa ajili ya kuongoja ufufuo. Mbale ngabare gusaba Nyasaye mie familia ye na intu abatole moya atokonye turarosio bwa mate bwaito nere tutararara. Ntango ndarara soko bokoiga. Unayetupenda Mungu wetu, sifa na usukufu ni zako. Leo tumekusanyika katika uwanja huu wa mzee tukikuja kusherekea kwa sababu amebumzika. Acha kufa, amebumzika kwa sababu amelinda imani vizuri, ametunza familia yake vizuri, amekuwa wa kipekee kwa kazi yako. Kweli wakati amebumzika tunafahamu kwamba kuna ufufuo. Tusije tukaomboleze kama watu ambao hawana matumaini.